Mijn naam is Llewellyn Ellis, Potchefstroom kaptein. Ik speel fullback. Ja, en hierdie naweek speel ons finals tegen Ikageng. Dat was spannend om te spelen, dan moesten we de eerste keer gespeeld in die liga. Win gekry, maar soos ons sê, hulle sou nie in die final gewees het as dit nou nie so tough was. So hulle is definitief 'n span om te wen. Dit is definitief 'n span wat ons voel is ons kompetisie in hierdie liga. Ek dink ons van albei kante af gaan ons albei hard speel. Ons gaan definitief ons alles moet gee. And when the team got the ball, we don't wait for them, we attack them whenever they have a ball. If they give us a ball, we're going to give them a tough time. We're going to play touches, we won't go straight to them, we'll run them. Dit gaan 'n final wees om te kyk. En ja, ek sien baie uit. Ek sien ons span is baie opgewonde vir hierdie game wat gaan kom en ja, yes, ek sien baie uit. Ek kan nie wag nie. We swing the ball from wing to wing. We play like we're playing touch rugby. We don't rush. We take things easy and go to them forward and keep it coming. We won't rush to break lines. Be patient. We play our game. Stay slow, and switching the ball, keep it open and go score. Ons preparasie vir hierdie week gaan wees om te fokus op wat ons goed doen, wat ons kan doen of wat ons wil doen vir die wen hierdie Saterdag as ons gaan wen. As ons sê die beste span gaan wen, die een wat die hardste werk gaan wen en ja, albei spanne het hulle beste gegee tot sover toe. Ons het tot hier gekom. Hulle tot hier gekom. Ons moet dit ligtig opvat. To me and to my teams and my coaches, this thing is very big. It's our first time to come to the final, even to the semis. So we are really prepared for this day.